Maabitha a wathani wa matura nĩ moritio gũkorwo marĩ ehokeku ũtungata-inĩ wao na kũhĩmbĩria ũtongoria wa President Uhuru Kenyatta matarĩ na ũcuuke. Akĩaria mwena wa Kajiado ya gatagatĩ hĩndĩ ya igongona rĩa kwambatĩria ngathĩ Cibũ Loika Ole Shira, Matiang'i oigĩte maabitha a wathani wa matura na aruti wĩra angĩ a thirikari matirĩ na gĩtũmi gĩa gũkararia mawatho na mĩtaratara ya thirikari. Nataka kuambia wenzangu wale wote ambao mmefaa kirauni hapa, our first duty is to represent His Excellency the President of the Republic of Kenya. Wewe ni mwakilishi wa rais, tufanye kazi, tukae ngumu, tulinde usalama wa nchi hii. Msitingishwe na mtu yeyote. Hakuna mtu kuja kuwasomea eti ndawachukua hivi, ndawafanyia hivi. Kuna kitu nafanyia. You are not an expatriate Kenyan. You are a Kenyan in your own right. Matiang'i ningĩ nĩ orĩtie atongoria arĩa othe mena mĩrũgamo ngũrani na thirikari meyeherie kuma iturwa-inĩ ciao. Wakati katiba ilikuwa inaandikwa na badilisho upya, watu wengi hawa wa civil society na wale wengine ambao wako na mambo mingi, wengine walikuwa wanasema tufutilie mbali provincial administration, tutoe machifu, tutoe kila mtu. Eti sasa sisi tukitaka chief tuende kupiga laini tuchague chief. Utachagua mkora ama mlevi. Mwena-inĩ wake mũtabarĩri wa mĩhang'o ya thirikari gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley George Natembeya nĩ orĩtie maabitha aya a wathani wa matũra makorwo na wĩigĩrĩrĩki wĩra-inĩ wao. So ete story mingi hapo, manager anakuja kwa ofisi, unaanza kumwambia nipeleke mahali unataka, si ndio? Hata kwa Matiang'i mimi sijali, usimnazamanga hivyo wengine. Yule mwananchi ambaye amelala kwa yake akikuota tu kwamba anaenda kwa chief asubuhi, akikuja pale na umwambia namna, unajua umeoa huyo mtu kabisa. Na nawaeleza hivi, tukitoka headquarters usia kuna mimi hapa, take all the decisions, I will take responsibility, I have your back. Hiyo ndio kazi yangu, kuwatetea nyinyi. Siambiwe itakuwa namna hii namna hii. Take all the decisions, firm, correct, right decisions in defense of security and to ensure that our country remains peaceful. Rĩrĩ bũrũri werekeire gũkũngũĩra thigũkũ ya Christmas na mwaka mwerũ, Matiang'i oigĩte gũtirĩ abitha wa wathani wa matũra egũkorwo agĩthiĩ rũtha nĩguo gũteithĩrĩria kũgacĩrithia ũgitĩri na gũthingatithia mawatho ma mũrimũ wa COVID-19. Nasema vile Mheshimiwa Rais ametuamuru sisi wote, watu wa usalama, maafisa wa polisi, ngao, kila mtu, hakuna ruhusa, hakuna holiday. Tutakaa, tutafanya patrol kila mahali, na tumetumana habari kwa kila sehemu ya nchi yetu. Ngĩribotera Kameme TV, Njĩta Gĩtaũ wa Wanjikũ.